Bonokyempem. It's another wonderful day. Nyame aboa yesi ahyiamu biem. Ene ye memenda animre. Wohwe wumfonyi so dia na ye Bonokyempem dwumadie ena ye san ede abrewo na meka se dwumadie na ye se ede bono amamre ene amane betudwa na obi ahu si na sitie na hu se abonofo so ba ho a eye sei anase sei na ye ka bono anase bio ye katete bono ahafo Isaiah no bono east bono ena afi ahafo no na ye nya mmabaawa a wo free saa bia mu nyina mantan mu nyina ene won edi dwumadie sina munim no last week afia ekofie afia bon ho modin bebre na nneso unfortunately ba ko be kofie ba na de a talent show ntenya be exhibit your talent na ya hwede ewum se ebetimi de adi asa ebetimi akasa ebetimi akira ade obo ade adomankoma ne no mo de chen ne de bi ade na di wo ha ntianse ne be hya ase no eya amamma ne ma die e be frɛ ade hyema na waba ebedi asa kakra eno achi no de ho nyina de atoa so koso hwɛ Miss Bonokyempem me ba sisia ayaya woni pa bebre ya wa won fe fo ma tuntum kokwa ya kwano mama bodine ya kwano ma do meni be na di ma bedwe ma bodine do mama hine ma bodine ya touch mama hine ma bodine ya kufia me ya ma bodine ya busman krawi ma bodine aye sunya ma hine ma bodine ya braku ma hine ma bodine na man kredi wo ma bodine aye ko ayo ikoi ayo unyahiwa ayo usiahiwa ka ukwa ufi bromem ayo iko ye angwano mama bodine Dr. Buzia ma bodine ayo iko ye Dr. Buzia wanchini be teza ko fo ma bodine ayo iko teza ko fo masini be ye ladine ma bodine Lordina Mahame ma bodine ye ladine kraseni be ade hye ma yedamase bebre se mo be beautiful no ede amayen na meka se wo hwe Miss Bonokyempem dwumadie ewo Atenka TV memenda anwumre bia na ohwa pa ho minute aduasa no de dwumadie brew afi so eye live ewo Kumasi TV online ewo Facebook enti be bia owi asafa na nyina obetimi streami na wahwe dwumadie bi saa pepepe ade hye ma abibi mu amaye de na se de se yehwe na yen judges a obeboa ajeje emmaba obeba no ye de won atudwa and you kan Miss World Grand Prix United Nations won dwumadi e course wo India no se bia baba wa ofa the whole world no Africana na privilege to have her here your friend Harriet Lamte patwomonsem emfama no aha Miss World United Nations Grand Prix ye tuatra na yakọ memensa benkum so aha bia wo hwe be yo nsanifa so Ghana Most Beautiful 2020 the original ma Ashanti region your friend Bridget Dwamena na di obi adi nim na friend echa ono so amba cho monsem emfama no kama pa ha Ghana Most Beautiful 2020 Ashanti region rep ono so ha na ya enuaba kofa by Economic Entertainment the youngest CEO is Ghana abna Ghana pa cho monsem emfama no yen judges amiense no mo ye adwumani enne the year hwe ne say talent show obia talent anyame di dua ni mu no oba be denedi ye hu se fashion no mai kakra amamre wahu kakra festivals waye sinesi ware wo ho waye de ho nyina waka history wo bono ne half nyina mu waka enti na won ankasa won talent wo mu no eno na wo be denedi na meka so se adwumadie enya time herba adaroma anase give us link anka won hwe wo TV so enti unya malaria ko pe time herba a mixture ni bi na bobo obeye fine pa afi give us link or you go sponsor no say bia wo dan mu ntafre James no manyu bi high how fa bigu nso na fa twetwe ho e ho be neat ho so be hwam pa na wo de abo ho ban na bibia akọ afi cone makeup ona obo ama maba no se twetwe wonim fefe a ahofo ni bia beka ho e cone makeup afi bo ama kuto cleanam clothing maba no one dressing ni nyina on tade no one in a palm de mouth lip tomato paste unso wakasa si utwa wonum ha tomato paste papa lip eno na odi twa wonum afi brushed by Mona and a glam by Tessie and a brushed by Mona one of boss edmo we nyina afi o pehyeto papa bibia didia and a MS shoto me from breeze or say me na me di dwumadi hu chia me ye de be hye so na mo ntwa me homra kakra me ba
na dwumadi ne bɛhyɛ so paa deɛ odi kan no ofiri nkranza ɔse ɔba na ne talent anyame de hyɛ ne mu no waba abɛda ne di mepatro mfa nsɛmbɔ kɛsɛ paa ɛnhyia JB na no ye ko school bla na offer me na osma me no me ko e no chi mi se to no ye mi sei ama me hu nyina ya mbasa me fisa o ye mi sei Uni sa o ya akwala boni uni sa o ya akwala onyim na ojiji na ono onyim me ka chi me ne firi okra me no na ti ka ba se ne ko no na ti JB. Da. Abani yo. No we mbojo. No wo officer ti sa anwa kan. Na me ho nsem. Bra. Hey, wonim. Wonim. Me no ti fie wetumi akofa nyi sina ba ho. He, me ka asem nkyerɛ. Ko deni ho ti sie ha akofa ba. Pa ko no si fie me pete me ho adim bio. Da menye. Fie akɔ ma mo man hwe woni so. Menyem da. O dire ho hwe awia mo me. Ha. Ha! Jabi! 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 Ha! Me ya no ma mo ya me. Me sira mo mo ja me la mo vanti mo fo wate. Mo ma be ma bia na da mo so be ma mo sempu ana taku. Ejuma bia mo ye bia mo yire mo hona mo nye. Me sira mo for education serious wate. Tell me papa me say me ko ene. Awo mo mi sira mo mo so. Some money have also. And maybe I'm over to I'm paying for say I go about what the avance will come about. Mr. Rally, Mr. Me walk on in them street you. I will for Mr. Munchra, Mamma, no, millionaire. Say what you say, I say near the baba. Much that say I am quo. Mignano Master Munya Swadeno. Munya so grown some me black awkward. I am more. Wake up, Patch 1 month sem Emma JB, 1 month sem Emma JB. Aha. Harriet, patch me from Fuso. Boy idea. Oh, Angola offer no so in line with the theme for competition in make us why idea pan because mostly I can't think from faster lines I'm offer outside the box, but what take it to theme of the competition to make us say thumbs up for that. Thank you very much. Thank you very much. Patch say JB na when you know now I voted cause short code near 354. Now they are my JB. Otherwise be brave. JB wait my go backstage am I. Aha. Patch man sembo nya kese. Aha. Titimrem no mrani wo e film no and I say ni bia nyamba say you know. Na ye nananom omo de entena fie na ba kan ansesem a kire ye. Enumu na graduate call anwensam na ye wo culture and I say send na wa brabosity and wo busua brabosity no. Ye de form a poem. Ni ya kan fie ama obi atibi eno na next contestant oba yo chese oba beka ye friend sembo kese pa enhia akosua Bonokyempem diodu akwana nanom abrimponi akatachie awofo no titibowrem ajagifo anindie ahye homa Mahwatsina sia kronto. Mahwatsina sia menwa. Mpani se abo owom su. Ese wansu a odane achinchina ti meda me ho adi. Frame nana ba kosua adie pena oba papa bi oba dende. Mari sama mi beken. Yatso ni din se Ejeko ojamadie bi Ejeko ojamadie bi Ojamadie me de batsa mabrabo ho a memre
ne freno amamre oduma kuma bo ade boli bo ade obodien obo trema obo chukru woni na bo future asemi fritete nindia fritete nyansa fritete ahofa fritete nantie fritete kasa fritete doma kuma di kwasi daachia chirichiri mpani se onni hye no owo abachere mpani to sa ekọ mabunu diem agye kọ ojamade bi ojamade ben ojamade me de bekata me ho asie enti ne efra me aketesia nanso ne afanyina kwatekwa agye kọ ojamade bi ojamia papa wa wadu wo mpani mfie so esese ye tokoma oba panyini no wagro wo bra enhye wo mfiri pre wanyensan ne nyinsan guo ho nanso ne tie ne yehu pani kwasha najo semrantie ne maba wafo fanda ne ho ani ai abrantie wasi wo bo onyema age na ya wodia mama ye kamom ne ensua ya mamre obanyansafo ye buni be na ye nka nasem me mamumani tie Echa sweetheart, your acting, your performance, the attire, the way you it shows say unim wa mamre. Many ajiama. Why? Thank you very much. me pa cho de adu no so ono nso se oba na yenta de hyehyɛ yin ene ye dress ye hyehyɛ yin fefefefe yin se yenya obi a opempam edema yin also oba be fashion design yen fan sembo kese pa enhia bafoa Taza ko for my body Taza Bonokyempem biodi akwa asubrekat asbe dia brim ponta no kachire ayaya kana na kana so yeyo Bonokyempem biodi akwa yeah Bonokyempem biodi akwa yeah wo koko yeah ni power ye mu yeah na no boy tidom Bonokyempem biodi akwa ayaya woni pa bebre ya wa won fe fo ma tuntum kokwa yeah angwa no mama bodine yeah angwa no ma do meni be na di ma bedre ma bodine do mama hine ma womansem ema bafoa womansem aha bafoa chese woman material kekekro betim di bia show Harriet pass me from free so uhu bafoa saying Not a show throughout. There was no smile on your face. Oh, sorry. Na pacho atare ya odi ba yeso. Why na influence here? Pacho bia na be influence. Nti ohun se onua ba bi o bunuma mu ehya atare se am pacho we ni Pacho there be a fashion show nti na me share that share we say me de be ba nye se me share that say me person be share. Pacho talent show bibia obey bia bunuma young girls they show. Okay. They are not taken into consideration on my way. Okay. Now, or fabric no so then I inspire a choice of fabric no. Okay, if I should make us away talent, Missia, Sana Meka. Come prince like a karma and any bechi. See, next time we will be my choice in ye selective. Okay. Oh yeah, dear. And some man I me babekana. Me pretty queen you can mommy because it's a cultural something, a cultural show for Ghana, and Bono to be precise. In Tinkawa material, no, it showcases some African print and she was complaining. She was talking about the way you are dressed. Okay. So Akwabi to TV, Nechina say, "Oh, Hewa, your back was showing." So she's thinking, or he's thinking, "Okay, it's normal. I can dress like that." So everything you did today is nice, but it doesn't portray what we are doing today. Okay. So bafo na weni jeno ho a 356 na wa vote e de amano. So pato de adu no sui obekire ne kakra na we dibia so kakra all through acting. Enti moya hobo a yemfa nsembo kese pa emfa nhia ohima. Bonokyempem
Asubeka tasbi dia brim ponta no kachire. Ayaya kana na kana so ye. Bayemu abase. Wenya wo bayemu pa no putohwe eguso. Ba panyin na de me hye mese. Hwan so na menya medwane papa bi a wo frɛ mi. No. Obedi tro ni hi o tro hima. Ene de na wo ho. Oso wan na ewu. De na ya no. Malaria. Na de ni man kan kyerɛ me. Me ni aduro sen. Na nsen ya malaria takre me dindin dia me nua wantimi abehwe mi. Time heba me shane me fa yo. Hwe, aduro tatahwe bi. Time heba mixture. Ananya time. Mami nkwohwe. Eye time heba mixture ne me fa ye. Time. Na matena wa ama na wu. Se sabra mo kofa aburofo nro yi bi abahi nkofo yi nro hi bi. Ni ekumi. Wo de me nua ye be hia wate. Ye be hia woni fi ho. Ohima na de na ye da bone mame. Menya me bayira mpesi pa ne me putohwe egusu ne ehwie egusei. May her soul rest in peace. Eno de ehu hia. Enansen ya me kwa Thailand. Akwato metals pa pese. Ni ma be hwie ngu egusu o. Me den kura na akwa bia ba mi fa beka se me ni me huni. Enso ohima ohwe me a me di me huni papa. Nansen me ko adwam no na bele ade bi aba be di twitwi. Ma me ko fa mara. Na sa eso apotokura ena suro kura konkono me nwanum pani behwe o me nwanum dwomfo bele ade nye papa say he wo hempa da bebre ni abaso sa benti do me ko kan kire be na be yusu bi na be hu se na sa give ana give us clean care mu da mamu show give us clean care Ghana fo me nwanum adofo am hwe me so pese wonni wo fie ni a enu give us clean care give us clean care ebe ma wo fie ho aye sham na ho ati yirem na se fie ho fo no nkrofo no se ni nyina chi utwutwu fie ho wie na se be dane be ho ntontom esa be kawo a no akopɛ time herbal mixture bi apia na to baabi na so okwa no obeba bia wa no so ese wo no ara medamase Yadawase bebre, yadawase. Work cleaning how my time. Hurry. Anahima, why are they? With that. We are very creative, so say now what to me infuse sponsors into talents and the me teach them all why. With that. We also more for one number that give us for mutia, mama mu. Say ohima ne performance na when ya je ho a me pa chow na wa vote man 351. Follow prompt na 351 na wa vote e dia man na make us her time herbal mixture won dwumade bono Miss Bonokyempem dwumade e ba so e watenka TV na ne ho asema anye na make wo say Royal York Hotel Royal York Plaza na Daroma ne nya baby di tito na e di sa dwumade e de bro afa give us clean care optimum germs killer ona aboa se na ha be hwam na ye clinic ni fie ma baby a atodin na dwumade na Mess Entertainment Daroma ene yede brawo. Your last performer for the day. Also no there obidi asa. Sa no obidi. Me pa cho yem fence mbo kese pa enhia owusu a.
say Doro bloody. Doro get the big. Don't be moody, oh no, shut up. Don't be moody, no. Owu and shada. Owu and shada. Aha. Oh, sir. Why are dear? What's a fine? Yeah, that's why. But woman say mo usua. So usua na feeling na short code near 352. Na 140 at the amano. Aha. Dancing skills na no. Baby, you doing ye be best performer. Na ye best performer ni we are. Aha. Na nipa ba ko unfortunately. Akufie. Aha. But woman say Emma contestant ni na. Abra woba. Patron best performer no or your wine. And then when you now my idea, Obia at Shredunim. Said the money now what should be a ye bakwa or your idea for the week. And then your best performer, a JB. JB, me patron woman sem Emma JB. Woman sem Emma JB. Best performer for the day. Come on. Book there symbolic. Aha. Nyome wo achiwo nyina JB dia. Bebe yadui unfortunately baako ebeku fie. Ti abena mpacho yehwo. Mo nyina mo ayade. Ene judges yo mo ani agipa. Mo ho so ayefe. Every week bia mo try mo improve it to be better. Na mo hwe crown fefefe ye hye ya. Baako ene edi vicinity so. Competition ukom unye real you are winner already because a platform I will be standing on to do greater things. Obi wa kwa yetimi ni free competition mo ba ono mo mutimi be ye bigger than even the winner. Enti so o wa ha hu say wa ba Miss Bonokyempem no a platform a lead you to higher things. Enti don't take it for granted. Mo yere ma ho o free ha me say now no my superstars Bono is proud of you. Wa mo mbo mo say ma mo ho mo aye fe pa and the tax in the actually say my idea mo sua de every day na say the money no akansie bia ba ko ene bedi kan enti ye ba e de mo certificate no amount wa wanya no na che say wiki aha and na Miss Bonokyempem for e de obesi na kai say Bono man e you proud of you say mo da mamre ene amane ama hoho kro mo wofie ho say Bono man ye wo ade enti de obedi kan abeje certificate no eye owusua. Thank God I'm a winner. Thank God for the money. Thank God for the girl yo. Where come when no chop on my money. Ena diodi ho ohima. Thank God I'm a winner. Thank God for the money. Thank God for the girl yo. Where come when no chop on my money. Aka ho fefo mi no ne gina ho ba ko pe ene kitame nanso wa be ku fie bia hu say Bono man is proud of you the kitame ye JB Yeah. Yeah, show no so there and say you film cry because say wo aim be a person you follow na bibia konintin wa wo kofi no cry na sign ma wade wo dey ko it's all about girl child education person ma adisua koso e wo bunum na ekokese enti ba for ambacho brefem kakrama me na exercise books yi ya ma mako 100 wo kwa na wakoche ama kintampofo nyina se na won so tituru ma ba wa na afama ma no na wontimi nsua de wo mne enko achi etan ba so your presentation mame aha nti we are symbolic 100 exercise books I de mano abra okufie onkoche na obia enya bi ba so mo nsem ema bafo a wo mo nsem ema no aha wo mo nsem ema no me ba so enti se na esi hu next week na ehia
na fana show no na yebeye no me fa so da kese pa Emma Time Herbal Mixture a headline sponsor also malaria tenenka na wo dwane afi give us clean care the optimum germs killer so wo dan mu wo pa detergent with afi pipe ho no me pa cho me kan for give us clean care at the amount afi Royal York Hotel and Royal York Plaza na daro mantina na ye wo ha ye bo dwumedi ono aso na man baby e di trito se na dwumedi e be kama kama afi Cone Makeup Boa Makuto Clenam Clothing Lip Tomato Paste Brush by Mona Glam by Tess and MS Sheto Adaroma and wo boa supporti dwumedi na menyi Dex Clothing en film ohementa de fefe ya Dex Clothing and ye edema me man ye kama pa obi hu e was Pentex or number is 0244869664 your friend me Kwame Breezy na me boa na to say ne ye be hia koso hwe Miss Bonokyempem dwumedi e wa Tinka TV makramo